U organizaciji UNICEF-a i Ministarstva prosvjete u utorak je u Podgorici počela međunarodna konferencija Kvalitetno obrazovanje za bolje škole, učenička postignuća i budućnost. Cilj trodnevne konferencije je da otvori javnu debatu o najboljim načinima da se ubrza reforma obrazovnog sistema u 3 ključne oblasti: povećanje broja djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje, poboljšanje kvaliteta obrazovanja i uvođenje inovativnih pristupa nastavi i učenju. Crna Gora prihvatila Milenijumsku deklaraciju koja obuhvata niz mjerljivih i vremenski definisanih ciljeva koji se odnose na ljudski razvoj. Jedan od tih ciljeva je 100% pokrivenost osnovnim školskim obrazovanjem dječaka i djevojčica od 2015. s posebnim akcentom na djecu iz marginalizovanih grupa, kao i na prevenciju ranog napuštanja obrazovnog sistema. Nedavno objavljeno istraživanje Monstata i UNICEF-a pokazalo je da manje od polovine djece uzrasta 3 do 5 godina pohađa predškolsko obrazovanje, iako je ono ključno za pravilan rast i razvoj djeteta. With the Ministry of Education, we have looked at the preschool situation and we acknowledge that we have disparity, that a child born in the north is 10 times less likely to go to preschool than a child born in the south. And there are similar indicators if you look at poor and rich children. So we have worked, the ministry has worked with us and with experts from Yale University and elsewhere to develop a set of options for discussion at this conference and beyond about how we expand preschool education. Trodnevna međunarodna konferencija otvorit će pitanja strateške vizije crnogorskog obrazovnog sistema u 21. vijeku, ali i pitanje o najboljem okviru za unapređenje mehanizama za praćenje i poboljšanje kvaliteta obrazovanja u Crnoj Gori. Istaknuti međunarodni stručnjaci govorit će o globalnim i regionalnim perspektivama, o reformi obrazovnog sistema, kao i o uvođenju inovacija za unapređenje kvaliteta obrazovanja.